Malo da se osvrnemo na crtanje grafova, možda nešto što sam primijetio da je bilo malo nedoumica oko nekih situacija. Pa, nek smo dobili ovako nekakvo rješenje koje se sastoji od delte i od e na minus 4t, na primjer. Ok, e na minus 4t, znači ovdje znamo da je 1 kroz ove 4 je vremenska konstanta, pa 5 tih, znači to je 0,25, pa 5 tih vremenskih konstanti otprilike smo došli u stacionarno stanje. Kad gledamo samo e, onda je u nuli ono jednako 1, pa bi krenuli tu ako je tu recimo 1. Ovdje neki 0,25, 0,5, 1 sekunda i 1,25, znači kad bi gledali samo ovaj dio, onda bi tu negdje došli jako blizu nule. Znači to bi izgledalo ovako. Ova delta postoji samo u t jednako 0 i tad joj je amplituda beskonačna, znači to ne možemo neko realno prikazati, ali se to onda crta tako da se ovdje nacrta još jedna strelica i ovdje recimo, pošto je samo delta od t, onda možemo tu staviti ili 1 ili napisati 1 puta delta t ili samo delta t. Kad bi ovdje imali na primjer 2 puta delta t, isto bi ovako skicirali, ali bi onda ovdje napisali 2 ili 2 puta delta t, da naznačimo da je to ova delta. Kod ovog drugog dijela, znači, eksponencijalna funkcija ne izgleda potpuno isto. Nakon što prođe taj sitan trenutak od t jednako 0, imamo samo ovu eksponencijalu i ona izgleda opet ovako, kako već treba izgledati. Neka imamo ovakvu situaciju, znači eksponecijala puta nekakav sinus ili kosinus, znači nekakva harmonijska može biti zbroj tih dviju. U principu, ovdje je dosta velika razlika između ove vremenske konstante, znači koja je 1 sekunda, znači 1 kroz ovaj 1 koji je uz t, znači za nekih 5 sekundi će završiti prijelazna pojava. Međutim, ovdje je 1000 puta nekakav period, mora iznositi 2pi, znači imamo jako puno ovih perioda oscilacije dok se ne desi ta prijelazna pojava. Pa, ajmo vidjeti kako bi to skicirali da bude vjerno. Znači, da nam prikazuje ipak nešto, znači kako nam ovo izgleda. Ovdje može biti naravno i plus sinus, to je sad nije toliko bitno. Ok, mi ovdje napravimo i neku, znači tražimo neki ekstrem pa dobijemo, ali je on ovdje vrlo sitan. Ok, pa ga zapišemo samo koji je, napišemo i negdje koja je perioda tih oscilacija koje se dešavaju. I onda kako, sad kad smo sve to izračunali, kako to ipak vjerno prikazati? Znači, e na minus t nam izgleda tako da nam, ako je recimo ovdje 5 sekundi, onda je ovdje 1, 2, 3, 4 recimo, ako nam je ovdje 5 sekundi, znači recimo ovo je krenulo od 1 i treba završiti na 0. Znači, ovo nam izgleda nekako ovako. Isto to nacrtamo i s druge strane, jer ovaj kosinus će oscilirati od minus 1 do 1, pa bi ovo trebalo samo preslikati na drugu stranu. I ovo nam je ovojnica tih oscilacija. I sad kad bi ovdje imali ne 1000, nego 1 ili 2t ili nešto što je slično ovo, onda bi imali nešto tipa ovako. I to bi bio pravi odziv. Znači, ovo smo mogli nacrtati isprekidanim crtama jer je ovojnica. Znači, ovo bi nam bio pravi odziv. Međutim, kako nemamo to, znači ovo nam zaoscilira jako puno puta dok se ovo ne smiri. Znači, onda možete ili iskarikirati da vam ovo zaoscilira ovako par puta, pa ovdje napisati, ok, prvi ekstrem mi je tu di mi je, znači, ne znam, 0,01 sekunda sa odzivom koji je i tako dalje, ili jednostavno, znači, i ako sve ovo zacrnite, jer ovo ima jako puno oscilacija ovdje, znači dajte do znanja da se ovo smiruje kroz 5 sekundi, što je najbitnija stvar ovdje, i da stalno oscilira unutar toga.
Tako da, negdje, znači bitno je ovu prijelaznu pojavu prikazati na grafu, znači da smo došli do neke skoro u stacionarno stanje, skoro u neku konačnu vrijednost, znači da se ovo prikaže. Jer mogli ste prikazati, neki su računali prvih par ekstrema pa prikazali samo ovo. Ali ovo ispada, znači ja iz ovog ne vidim da će se ovo ikad smiriti. Ovdje se doduše ste stavljali neki od vas vrijednosti koje jesu i malo se smanjuju. Međutim, ovo zaista izgleda, prvo kad pogledam sliku, da ovo oscilira do beskonačnosti. Ovdje vidim da mi se to smiri nakon nekog vremena i pošto je sve zacrnjeno, očito je unutar toga oscilira, pa je ovo, recimo, vjeran prikaz kako bi trebao izgledati ovakva neka funkcija, jer naravno može biti sa sinusom i sa zbrojem sinusa i kosinusa. Ovako se crtaju jedne ili dvije periode kad imate čisti, recimo, ne znam, sinus, neki broj, nebitno, znači neka konstanta a puta t. Znači i ovdje može biti neka amplituda, znači onda je dovoljno prikazati par ovih jer se vidi da je to periodična funkcija, da se ponavlja do beskonačnosti. Ako imamo ovo da je prigušena i da će ona stići u stacionarno stanje, onda je bolje ovako prikazati, naravno da se vidi da ovo u nekom trenutku dosegne neku konačnu vrijednost ili da je unutar jako malih granica unutar te konačne vrijednosti. I onda to prikažete ovako, naravno ovdje onda možete staviti i vrlo je zgodno da stavite koji je period i koji je recimo prvi maksimum. Evo, lijep pozdrav!